Nganong lami man jud kaning unod ning manok ano bisag unsa nga luto ang imong himuon ani masabaw, maadobo, malechon. Pagkadabis jud matats para mabal-an niyo kung unsa ning manok ka. Tara sabayin ning video ha. Sa iyo pa sa buntag matas, akong gitawag ang akong kumpare no kay mangita mig manok nga Bisaya matas kay naa ako'y bisita nga moabot karong adlaw. Pag abot ako dito matas, pertin pa ang pagkapisuas siyang manok no, dili pa niya ibaligya kay gagmay pa daw so among gihimo ni balin mi sa pikas balay. Timing pud pag abot na mo dito nag-ihaw pud silag manok sa to pa naa pa ni sobra or igsuon siguro. Ako dayon gihanyo ang tag-iya matas nga mopalit tag isa ka buok no, dili unta sa mohatag kay alanganin pa daw kay piso palagi daw pero ingon nako okay na nanay kay duha ra man to ka buok ang akong bisita. Pagkahuman na mog timbang matas, akong ipakita sa akong kumpare kung okay na ba. Ako naman. Ha? Ako na. Dako na nya pila ka mga on. Okay na eh. Diretso na ta matas no, ato na nang gikatay ang manok dra. Pagkahuman ato sa nang gisahon matas para mawala yang langsa di ba? Kay mao man gud daw no the best gisahon sa nato ang manok bago nato sa bawan. Kining nagluto matas ako ning bisita no kay nagpasalig siya nga siya lang daw muluto kay lami daw sa muluto. Bantay bitaw ha. Sa bagay matas, basta native yung imanok no, the best jud kay na sa matas, bisag unsa nga luto na no, pero ako lang ning sabawan kay butangan ako kamunggay kay daga ko kamunggay diha. Pagkauman matas na to gisa diha, ato na nabutangan og tubig tapos isunod nato ang sayote. Siyempre pag bisita ka, ang patakaran nako dire pag moanha ka sa kwa, ikaw jud luto. Pero dili man pud ka magmay magluto matas kay palitan ta kag vitamins o tan-awa na diha. Dili ka ganahan moluto ana nga libre na imong vitamins. Ato sa takloban matas para dali maluto ato sang sayawan. Gago! O di ba nalata na matats mo nang ato na ilunod ang sibuyas dahon dra atsal og ang kamunggay no. Ako jud nang gitoyo og daghan nga kamunggay matats kay mao jud ni pinakadabis dira sa manok nga Bisaya no. Kamunggay, sayote, kun dili sayote kapayas. Karon kay naluto naman na aton tilawan matats kung lami ba kay kun dili lami di jud nako dugangan ang ilang vitamins. Maayo na lang gani matas, lami pagkaluto siyang manok no, tan-awar ko na matas o, ako nga gabos over dire, gigotom na hinuon ko. Sabi niyo unsay kulang ana matas, tanglad ra jud ang wa na ko mabutang ana no, pero okay lang wala tanglad matas kay ako mapunang gibutangan og luya, maog gyapon to ang nagdalag humot niya. Karon unsa pa inyong gihulat dira, pagkuha na mo kanon didto, sabayin na ko ninyo kay ato na ni tirahon ang manok nga Bisaya matas nga perten pagkalamian no, nga daghang kamunggay, sayote o kumpleto nga mga rekados. Kini bitong manok nga mga Bisaya matas, mga native, mga ingana god no, lami pa ni sa broiler og sabaw nga naman ang broiler man god feeds ang kinaon nato pero kani siya sarili jud niya ning kabkab siyang tiil mo nang lami sag unod lami po siyang sabaw. Mao na usahay matas basta naa lang koy budget no mopalit jud ko ana matas samot na karon nga naa koy bisita nga moadto dira no maulaw pud ta magpakaon sila og isda kay nga naman mananagat ba na sila isda pud ilang kinaon ana mo nang atong palitan og manok bahalag mo na muna na. Bitaw matas oy lahi ra jud kausaban ang akong kinabuhi karon matas no dili para sa unang panahon nga wala pa ko ga-vlog matas karon kay ga-vlog nako daghan na mo adto sa balay mosuroy makipagkita sa kuha makipagchika gimingaw unsa ba mo nang ato punas lang atimanon o dawaton.